miaka 3 na nundu wa kwa kanisa ne na kupanga ngatwana mutwano mutheu ngini muitwana muikula gwa ndiaje mutwano ne mutheu moya manana atuni makatoliki so magura cia thi cionthe kuigona jei ngashia nini ndeo chathi chabaniwa na shopping ye kwati yangu anini kila kitu yes vile inafaa lakini wewe there you matuko mokiro thengia ma mutwano inya Jackson ne wamwitie amwe Jackson mwana wakwa mwendo aula nene nene kibeti ne mundu muima nene siusisia ele faith ni tamuito abuta ategwe ninyage nundu ibeti chimba ciana bando tabona we faith ni tajao ndio ngona ni muito ni tamuito ai Jackson yakuli atana nye faith tuyama na kimwe aitabeba ele ganda koya beba mutheu na Jackson yakae yabyo naende ambe na mibango aluzi na yeye the Saturday wadanda tukia matuku 16 you Friday weyo Jackson yeto kumbe mwetu no kwatikiwe ne kwaonya leba penzi no kwatikie ni otetheka hapa kachao la maimbe ndizene la pressure ya mwale ukwadi moga sana ndizene la pressure ya mutwano na ndondo mandekani ni suita wadi momo bide wapo ile no kana sabale wadi momo bide sabale ya duko emetokana ukimazi wochi nduido na no chuma no shopping mwenda aimwe wakata kuembo no wakumba na moja tukadukua Friday wewe nya Jackson wetiwe kwa faith baba yako ni chainga na kwa kawili ndo baile nya Jackson ndabi kwanza no whatever is a faith kutetheka kana kachiawa kana kachiawa na alusi wa dhambatu alusi ni wa dhambatu Jackson ko ndege nduweze abaka chao la maimbe ndeme abaka chao kulumukota Jackson ya wa dhambatu kwaja tila simu ndio wezi peleka simu wewe ndiye kwa kamera hii decoration hii rani nyage Jackson na urabisita na kuya faith yo ndo ile ti koiba ndo ile ndo ile baby ndo ile Jackson kwanza ogelela inya Jackson na kivese kwa ndo Jackson ogelela inya amwe tao ai ndo bidukise mwana tinye ngotabia faith ndatethekie wiyo natinye nebo tinye nosi ye mwana basi Jackson afendi Uitabei pesi ni umbo ni kati ya unena nisio kile okulumbukota makindia kangu tabi no tikati makindia nena nisia nondo no mwirukiza wenu nukwenda oteke but for me tiki ndoke no ito monene aya ito ndio wacha tende ndio wacha what is he saying Tengete tuweze mbuku ni kwa iye mundu ondo kutia kono wa mundu ya ukolia bado ukolia kona dwewe kamwile tukali mwana kwa nao manana ukweti kwenda huko ndio bado ndokona kukwata ndio kulia kale tuona mwana ndasa manindo kana ukiwanzuke mujamba disa ukiwanzuke na wewe mukire mpaka kwa mindi hata kendo kenene ya Athiani yalikela baba hapa kachao lama hakulumbakata mboni kukulia mbona Jesus ya kumasi ya wetange wana ya mundu kukwata mwana tishi unene tikindu kinene muno cha utwa yesiano mbona mundu no utwawa kana kambe ya kasia ya mume kakeleka kasia wanza na kakatatu kaisia wa mume kiukituma ati matimina namo keke awu ti big deal keke awu ito no mundu ana mutomusio boni venja mundu ana mutomusio wena mutomusio nikulie ita kila kinene kama ni tukakitia okwata mwana hata kwa kweli leo si uko time mtandao wako na Jackson kone kokake na kwa undu na hizo amanya wa ujia kake na Jackson tena kila kitu kwa mwili Jackson ni wa Katoliki kali tukenda maneno kali tukomwena mibika tonya kwa kenda kama maneno na kokimwi na kuiba andu enda maneno na kokimwi it's upon you
nikakwatie mwana niwe waku kukatwana kuya Kona kwani kwa kamini ya uzia hapana Jackson hapana twana ko tunathelete aka Jackson ye bana umbezukeche woke na muketamba yo komete nuno ni sua no balokile ni sua no komete no veide ye Jackson diwe saukela